Assalamualaikum warahmatullahi Jaro 12 Ateh jemalah Jaro siplo di ateh ule meahlun lage bak kawom dumna meahlun lage bak kawom dumna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
Bila perempuan awal cari barang bila dia tinggi ya. Tapi bukan suara, tangan baju lah ya. Ya